Dog muka municipal board atumpen hum ke bakulat kang hapon. West Karbi Longri Abirta Mahajana Samparka Abhijan beneficiary amai ke pamanpon. Student and Youth Council tihek ben SYC nil head branch atumpen body recycle amai mesen pen pachunpon. Dipu rekom sai ki reading bang thomatum raki homupen pen kaching nang. Ada Abirta ke than ponji bang nili jitkramsa non biotang ton pen lang ponek sinang. Dogmuka municipal bordolong lembang phubang phiatung pen sami ong dung midugat palong dun thek pen council thumpan ke cherap jito dun pen labang su midu tangka pen Karbi Longri Abirta phan ke chingthura sai ke claim pon ji phan dogmuka municipal board asylum lembang phubang phiatung pen sai ke deng pon lapuson si keram tang bu signify inquiry hini ani dogmuka municipal board atum pen chapati pi ponsi dogmuka rongs pialong kedo humke ba khulat along sami dogmuka municipal board atum phan midu ki pipe mate ahema nam ki pipe de ajok dogmuka municipal board atum pen la humke ba khulat sami ing hampon cheklo. Dogmuka municipal board atumpen la humke bakula tumpen sami midu gi piponji aphan alang li tumpen batai thompli alu paledat sami lahai khula tumpen lapuanat dogmuka municipal board atumpen midu gi pipede da joksi sai jokje pen laba humke bakula ki inghampon cheklo lapen lapusa midu akhulat ki pipe tumta dobom lang kulangte labangi ke cheng silang lapuson kang hapon siki non ke bang siki ong silang puta alang li tumpen puthot pachini pon jikiti balong kachiparai ating pen dogmuka municipal board angkang along hithi kulat kibi laso logot dogmuka municipal board atex mate room ren kilong nangji abang si long ledet la si long ledet joni sikidam tai briti moncha pas ateng pensi pini nili tum la song deng bangke ki enpono je mane room ren pending lan ando 36 month 24 months la sono pending si do la si nangvipe notice nitum batai sigili batai ni kali batai free 4 times notice pide pe na pita dukani etum lason lo a respond avedalo laso respond ka vejone si pini ani bangke nili tum dogmuka municipal board kado ko staff and danglo kumista vice chairman pe danglo kado ko vechilang si pini laso aiste bangke nili tum dengnang koklo lasi laso step pen deng de pe na pista me jongsi tuvi gang bong si latu manji tu te polote room bangke cancel da bangke excuse avelo la se pini bangke room bangke first step deng bangke lalo room cap don cap aphan bangke pini tu talamari lo lasi jongsi lasan thang le purte next step bangke la anso se ke ongta dolang lasi I step su dami pot next step bangke 40 adukani tumhan dulang la tumhan angko la so step dan ampo so bangke kumetu bang sideng mo so 2 week apor pilopot la 2 week pe yonsi kado ko weta chichini re pen yonsi yangi thon renti pulote a problem velo yonsi thon the pulote nitum agos 3rd week lo bangke la so step angko thank you ji kulat cap 36 months 1,90,000 Engge 42 months 42 months 24 months ado 24 months lang 38,000 lasang taxi la po step do bomlo changwe thang responsibility lasi dokani tum tame mane pini pe nampar chini nang po municipal board kupilo municipal andar long sine dukan kang pudun pulote la tum ta responsibility ni municipal board pe nyong ta notice nang pale de pe na phike alang tum ta mane chima tha nang je pi notice lo ka bang ko pi problem lo la so problem bang ke alang tu nang che sol lagi polo stame la so problem ta alang tu itu long bang we nang siar nang chi siare la si la so step bang pini ding nang kok lo
Dok Mukak Municipal Board Chairman Pralap Timbung, Vice Chairperson Ridhika NTP, Ward Commissioner Sarloki Tisu, Sintu Chandan, Lapent, Dok Mukak Municipal Board along Lembang Phubang Pietum Chirap Jetodunsi Labang Sosai Dengpon. Dok Mukak pen Waison Terang Karbi Longri Abirta. Kidam changbu signify inko hini arni nizang Karbi anglong BJP bichung reng thama tumpen patirpi ponsi Dokmuka waisong patua klam malong Mahajanda Samparka Abhijan beneficiary amai pramanpon. Labang so mailong bichung reng thama BJP Mondol Committee amai phupen ke chphem phupon na mailong aluhiaman pen KAC CM Dr. Turam Ronghang MLA Dorsing Ronghang, West Karbi Anglong, BJP Maipu, Prodip Ronghang, EMMC Lapen Kaprek Manpeng Hidunda Chitong Dunsi, Lapang Somai Mesen Pen Pachunpon. Bichung reng thama habra long pen ki duara da tum pen ake joy pen humsuri ki thom su se ara da tum pen PMAYG ahem so long pon lo la pen ki se ki chelang pon ji aparman sitam ake joy pen sami Osman Bharat sami ra da tum long pon lo pusi CM Dr. Turam rong hang pen labang so amai pi along lam jai pon dongka mukam pen Darlinson rong par Karbi Longri Abirta जी beneficiaries माने गवर्नमेंट का OPPS saya yang kejoy pun kena scheme kita saya yang kita negara pempensi macam saya semua saya kalau medical general handle hoga suri ke thong ayam kena BJP government negara bisi longlo masuk himan ke PM Kisan dia sini lah kalau maka bang suri korong lo urunido skim masuk urunido skim cikukan masuk kangga kelong bahasa bang suri ke thom bang ini bang suri lo lapen kawan tamir songkat dan gok kita kelong tangke bang suri narket abang kuang ke tumbang itu lapen ke urunido skim Asman Bharat skim ada bang suri narket lah bang hari ini abang kuang ke tumbang itu kita jamaah konsensial long bang suri ingkora fi ra bang harap fi abang kuang ke tumbang kejoy pen beneficiaries like adu ko betalong thailu go Kidam tangbu signify inko hini arni sanglang ghat picnic spot along Student and Youth Council Cheheben SYC nil head branch atumpen body recycle pedopon bangso amaya long harbamon tisupen kachpehem pupon amaya long rupsing singer pensi maike phat alam thisimi jaipon la bangso SYC body recycle amaya long same SYC Central Committee amaipu harlong pi kathar pan chitong dun si SYC aron ki claim kidam nangja lam phutak simi than pa jermi pon labang so mai long stong dun atum pen cheton serpen SYC nil head branch along arpu kimi gedeng pon labang ki maipu arpu Wesley Teron dun maipu Romesh Singer konchun bang location terang dun konchun bang Lina terang pangrom chun bang Robert terang lapen pat tak chun bang Nendan Singer chun bang Esa Teron atum pen chetong dun silabang so mai mesen pen pachun pon Lepat branch long arpu kimi maipu cepek pon lake Wesley Teron panel lapen ke chunbang secretary laban ke location terang alam itu bahini pansi student and council dak pajai pan itu arpu cipi pon si pini nang itu channel ben si intergar bengong pan si message ping tung do je pini owe kimi itu si correct political party tum kangwai ne kya por pili nang si message ping tung ban ke dili command bad mane pan tan li jong nam de lo office me pini Karbi intergar bengong itu madim long ka thekong ban ke pini tum khai tum kisung song so dili thekam long do si itum true political true parliamentary power je to election ke haya jo pongben pi te ilitum na hemprex tami da pen itum khai ki du kisung bonon tangka ma bonon ta ke dordim abusun itum long de je
oppositely isi message pi kang tung je itu ma khai reng nang ji la pen hemprex sami tum long nang ji lotang te isi correct choklim political party fan pini nilitum dari bom lo nilitum jong je lang te ma sami choklim political party fan nilitum ingwai pen si along tum fan ninga jo kong don pen ok jo kong don pen kirap nang ji apor अच्छा सर नॉन के नाल तुम सॉन्ग पे नॉन के वांग जी को पीपीआ साइ के देंग पोन के चिसिक पोंदलो nilitum kela hanlo je 2015 si nitum song nang ba theklo si kenam tanga por hut nitum central committee budi tamen he si tum risa fol kuri lang ara same ar puchok lim nitum chebak ponlo si holo sorni tamen si message p number 1 la ke nitum asong strengthen jakong aja pak pangtang thu kam si aprang si nitum chiklemon pola pen pen eli pulo correct political party matma nitum ta kangwai lok lo si lapen kangwai apolo karbe khai tum chini vek nang po lapen nep thek vek nang po lalo ja tante sir non malong ke lu charlie o sumar tum arta ga vi ben pinan drugs chu tum ta mi aphainang nambat bom matin klang bom sila so buthang le tum pi si pu dum ji drugs ki cholam thi bang ke nilinali tum phan ahok pai ta kalam nilinali tum than kang po nili tum song pen chot la pogali ta karbi lo charlie song do la pen kapre ka song tum do nili tum phan kinam tang non ke mem si banglo dc ke so pana prang dc ni tum man logi pido je drugs ki tum phan tum da check and balance claim ni phan la pen ke as student hoi pen organization hoi pen kona ne tum si no ni drugs to the dar do bulate through police pen law and order pen chilang si ni tum son kin dam la tum te mi tum claim bom lo la pen ke la bang so ki chu yong si pa komi pulutan te ka pre ka tower kali la ke ki jor tum phan adilar si tum care thek rek ni an besi drugs bang ke itum dak bang ke ing to ki chu tum bang ke abos ahor mu yong si long le dat pulom te la bang ke ing ton po तो सर जरूर Dipu ekomsa ki tumban sami kitukal trok toka joksi kedam tang bu signify inquiry siani joy pen birta klangdun pan ateng pansi Dipu police station ki parlopon angkang Dewan Basti Muhammad Khabira bohalong sami kiri tarli basai deng ponsi konthe me mate raki hormu drugs ahom 6.96 gram an kalongpon lapelabang soraki hormu pen kachenang chegabang pulabang ki Muhammad Kabir Hussein Artanikan thongke prapli Haralar Basti asor Muhammad Fidul Ali Artanikan inko rahini Matipungong Mirdan asor lapen Rajesh Kumar Burman Artanikan thongke prahini lapelabang ke chingdang chek tumabang pu ari deng penasami tangka sika suri trok sira phora trok an longpon lapen mobile phut humplian longpon lapen labang ke thoma tumpen samilapuna trai komsa ki tumpen spray deng ponsi hem khang saman beng pon cheksi alang li tuma phan sami arona teng pen sai deng pon Karbi Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom